Vrhunac balske sezone je za ljubitelje plesnih priredab sigurno hrvatski bal u Park hotelu Šembrun u Biječu. Hrvatsko gradišćansko kulturno društvo u Biječu ga je priredilo jur po 73. put. Uz stalno geslo Hrvati meet Schönbrunn su si organizatori ljetos izmislili posebnu temu. Tamburaški zvuki su svako ljeto važan začin hrvatskoga bala u Park hotelu Schönbrunn. Ovput graničari iz Fileža muzički pozdravljaju goste. Pri ulazu u veliku svetačnu dvoranu dame dostanu pljoskice kot poseban dar. Ja poznam ovu pljosku više da je muškarci nose od tamo od kud ja potječem, ali naravno mogu i dame je nositi, zašto ne, ali moram priznati ja se jako radujem da je moja gospođa ovo dobila, mislim da će ipak meni pripasti. Da, svakako, meni ne pijem rakiju, ne pijem tu vrstu alkohola, tako da ću je proslijediti dalje. Puhačka grupa Da Blechhaufen iz Gradišća skupa s muškim vokalnim sastavom bas baritenori i pjevačicami družice preuzme časnu ulogu svetačnoga otvaranja bala, ki ljetos stoji pod geslom Crossover na Poprig. Na Poprig znači da smo pokusili, tako rekuć, skupa staviti, napraviti kuve različitih kulturov, jezikov, narodov i narodnosti. I pokazati da to skupa ide, da ako imamo volju. Načinio sam koncept za cijelo otvaranje koje funkcionira kao koncertna suita. I to znaš mi prijatelji od Blechhaufena, ki relativno slično razmišljaju kod mi bas baritenori i onako kako družice jaču. Je to kako tradicionalno, ali s druge strane opet uopljene. Znači stavimo ča jako staroga, jako tradicionalnoga u netradicionalni kontekst, u moderni kontekst. To mi se dobro vidlo, ti su bili super. Bilo je nešto drugo, a što mi se jako vidlo da su i hrvatske naše jačke igrali. Već od 1000 gostov se zabavlja u 3 raskošni dvorana, kada igraju različne grupe iz 5 zemalj. Jur gosti cesara Ferenca Jožefa I su ončas u hotelu svečevali raspušćene balske noći. To je sad moja 6. godina. Mislim, hrvatski bal je institucion. Svako ljeto to je das bal event, kako se reče. Ja sam za prvi put ovdje, meni se vidi da čudo ljudi pozna, da moramo skupa tancat, da se opet vidimo. Kad se ovo pogledate, to se čutim kod mali cesar. Ovdje pohajam, povam skoro kod šluasi. U svakoj dvorani zvana jedna dobra muzika. To je tancat, ovdje tancat, ondje... Ovako na diplomatskom parketu sam sigurniji, ali što se tiče plesa, moram malo vježbati. Tu mi morate dati tu i tamo malo šanse, da malo sam zahrđao, ali ću se osposobiti relativno brzo. Noćas si sve što imam, a sutra nek te ljubi druga. Vrhunac večera je u velikoj dvorani nastup ženskoga kvarteta De Frajle iz Vojvodine. Tražili smo neko autentično ime, da se zna da je ženski bend u pitanju i da se zna poreklo naše. Tako da Frajle zapravo u Novom Sadu znači gospođica. Beč i bal i sva ta neka vremena i naša muzika možda malo podsjeća na te neke momente, neke stare koje smo htjeli da vratimo, neke stare vrednosti i sve se poklopilo. Ja sam je prvi put vidi, fantastični su i to ako si čovjek premisli takav miks, mislim da nisu sve u istoj starosti. Sam pjevam u zboru, ali ovakve su.
73. hrvatski bal u Park hotelu Schönbrunn u Beču je durao po staroj tradiciji oficijelno do 4 jutro, a potom su gosti mogli pojeti na gulaš supu u Hrvatski centar. A mi smo tim na kraju. U ime svih kolegic i kolegov velim hvala za danas. Uživajte još nedjelju i sve dobro u novom tjednu. S Bogom i doviđenja Hrvatice i Hrvati.